Buena kanram shoi tu kalta sunahun kanman turhi K.L.Lianchia Ex-Minister ania kan house leader zon takin sunahun ron mangse lalduhawma ilaw somangu Speaker, K.L.Lianchia Ex-Minister Mizoram hi January ni som pali sang ni le som ni le pali jing lamdar som pani le chan ve khan new mania na wangin ama chen na in electric venga kumsum ko pakhat mi nin amorala K.L.Lianchia hi pu than seya koilam le pisang thloi te fan in February ni sari sang kha ko som thum pathuma bia te khuwa pianga anu naw hi mi pa panga le meichia pali anni pisang moinen January ni som pakwa sang kha ko som nga panga anin neya fapa panile fanu pathum anneya tu som panga le tu chuan som pani annei bok ani Zirnalama chuan sang kha ko som li le palia lower primary azova matric le intermediate of arts hi teacher private candidate in exama thatakin apasa kumsang kha som rukpanga BA hi PM college Pachunga Memorial College atangin distinction a pasin azole a kumsang kha som sari pasaria Mizoram Institute of Education atangin BA thatakin azole bok ani K.L.Lianchia hi kumlam a naupang te ani lai tangin zirti tu na thoka na lo tho to na te chu kumsang kha kwa somli le pariata zirti tu biate primary school sang kha kwa somrupania Clark LDA Mizoram District Council sang kha kwa somrupanga assistant headmaster Kohai High School sang kha kwa somrupasaria headmaster Chingaveng Middle School kumsang kha ko somriata National High School Phulena headmaster atrangle ani Mizoinian lodin atangkhan ruai tu masa tenung azuina sahle a kumsang kha ko somriat pania PC party azoma kumsang kha ko somriat pali 4th Mizoram Union Territory Legislative Assembly general election lungpho constituency atangin PC party ticketin MLA tan thantlin ani a kumsang kha ko somriat pasari 1st Mizoram State Legislative Assembly general election abial ngai lungpho atangin PC party ticketin MLA tan thannon le ani kumsang kha ko somkwa pariat general election Kohai constituency atangin MPC party ticketin avoi thumnan thantlin ani le a hemitum hian MNF le MPC sarkar in trauma Cabinet Minister ni in Health and Family Welfare Department le Sericulture Department te ne takin ayan kol ani amai ro chu party pani te tho ho na chu atop tak awangin ani po December ni kwa sang kha zakwa somkwa le pakwa minister ani na chu kalsanta ani K.L.Lianchia hian ahun nuung lama ZPM party tan thei top achua ahun top tlangin Valupa Council member ani akal santak achung te atule fate patian thamuan nain chen sila ompui je sila ti hi kandu sakna ani